toca por portar right here, Cool FM, 25 de abril, awe no está 2023, vivo, ribobo rádio de escorrência. Feliz dia, amigo Gerald, com o news update, perato aqui, temperatura local, frio, awe, trobe, auto nandalanta, com glass, moja, trempang, el niño, sua influência de serviçar. Ayer saca entre outras informação de quantidade de tormenta de temporada de huracán que está na caminha, talvez de 19 tormenta. E promete três lo chama Arlene, Brett e Cindy. Essa é a informação na Grossalia. Local, tarifa de corriente por baja con 7.8% al Marta Visa. Ayer es aquí que da anunciar. Local, ex-ministro Otmar Odiberta comienza un caso contra el Ministerio Público. Señor Sali Awe también. Mitana Bogotá, Colômbia, Aweta e dia 25 de abril de fecha Awe Mainta Jesunor Cumbre Venezuela, uma conferência internacional do tópico Venezuela na Bogotá como sede. Anche ieri tem pré-encontro cava, pero Aweta e dia cumbre importante organizada para arriba paz na região e para solucionar impasse entre Venezuela e América. Remarcável cita que a oposição venezuelana liderada por Juan Guaidó não foi invitada em conferência. Maduro a volver vinilante tira palavra na autoridade americana e na relação com Juan Guaidó. Tem crítica assim que a conferência não é bom balançar sem oposição venezuelana que não foi invitada. Nós também merca na onde que nós mencionamos a ainda Indro bem que informa aqui essa kita conseguida zona maneira new episode de série americana Succession. Se você conhece, tu vale que sali episode novo de Succession onde também over de media family company na América e apresentador na onde comentários não cínico e mentira não vão lançar todo dia ganhamento para trigger rating. Bueno, aqui tem na perspectiva o mundo está dramático e tu ainda tá clava outro. Tu ainda tem hidden agenda, dus, bueno, episode novo que sali, tá parece que o scriptwriter também tá trabalhando junto com a história de Fox Channel, porque aqui tem menos de semana com o settlement de milhões de dólares entre Fox e Dominion no tomo lugar, mientras pessoa não com um rol clave, essa de barbaridade aqui com Tucker Carlson. Está decidido abandonar a Fox Channel, parte da série aqui lo guardo dirigir quizás ribaje, depois de confrontação na uma oficina de Fox News Channel. Eta awe den Frontline News. Nós estamos Caribe, país St. Martin, assim aqui com St. Martin lota começar a explorar mais sério a ideia para virar independente, país independente. Independência então para St. Martin. Assim que no Parlamento de St. Martin instalar uma comissão para investigar a possibilidade que se St. Martin lo vai virar maneira de visão holandês onafhankelijkheid. Zij te sali a comissão aqui está planeando para vai um referendum de forma que por midi o país su gana de sali for de reino holandês. E pero com dus aqui não maneira aqui não te explica. Tucker Carlson is out at Fox News. Tucker Carlson is out at Fox News. I mean, this is massive. Tucker out at Fox. Yeah, wow. I wonder how many people predicted it yesterday. Sei dat eigenlijk para mim áudio como se trabalha na Tucker Carlson o rato passai, pero não banco gai holandês que não que te conta. Nou ja, dat zou je bij referendum dus moeten bepalen. Maar in ieder geval is er een deel van het parlement geïnteresseerd in die vraag op dit moment. De staatkundige structuur, dus hoe die relatie met Nederland juridisch ingevuld wordt. Dat is wel een discussie van alle tijden. Sinds het einde van de kolonisatie in 1954. Met enige regelmaat van de klok organiseren de eilanden volksraadplegingen om te sleutelen aan dat model in het Koninkrijk. En zo hadden we eerst de Nederlandse Antillen, waar in 1986 Aruba dan uitstapte en autonoom werd.
Wel nog steeds in het Koninkrijk overigens. En in 2010 gingen Sint Maarten en Curaçao ook uit de Antillen. En je weet dat Bonaire, Saba en Sint Eustatius, de andere 3 eilanden, speciale gemeentes werden onder Haags gezag. En de roep om onafhankelijkheid is dus van alle tijden, maar is in Sint Maarten wel altijd sterk geweest. In 1994 wilde 4% onafhankelijk worden en in 2000 was dat al 14%. En nu is er dus een nieuw initiatief waarvan sommige parlementariërs in ieder geval hopen dat hij de onafhankelijkheid zal brengen. Ja, pero con grandi chance sta con Sint Maarten te passen een referendum maken in logra bij de area di independencia. Kijk je de bisa. Maar wat belangrijker is, om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het volgende. Je moet weten dat Sint Maarten officieel 40.000 inwoners heeft. Een groot deel van die 40.000 mensen is immigrant van andere Caribische eilanden. En daarnaast wonen er ook nog eens naar schatting 20.000 niet geregistreerde immigranten. De eigen bevolking is op Sint Maarten dus in de minderheid. En de meeste legale migranten hebben een Nederlands paspoort die ze niet kwijt willen, voor geen goud. En dat geldt eigenlijk ook voor een meerderheid van de geboren Sint Maartenaren. Althans, dat schat ik zo in. Er zijn binnen de partij van premier Jacobs weliswaar politici te vinden die onafhankelijkheid wel zien zitten. Maar Jacobs zelf ziet dat alleen maar als optie wanneer Sint Maarten financieel ook onafhankelijk is. En ja, we hebben dat gezien met de orkaan Irma en met de COVID-pandemie nu allerminst het geval. Maar goed, als de politiek zich gaat bemoeien met een raadgevend referendum en er niet goed wordt nagedacht over de vraagstelling, dan kan het balletje ook de andere kant op rollen. Maar eerlijk gezegd, ik verwacht dat niet. En wat bedoel je met balletje aan de andere kant oprollen? De kant op rollen dat men ineens wel onafhankelijk. En ja, dat balletje die kant op, dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Oké, zei de notitie di Sint Maarten met een wow news ki bullpen sa kita ku awe na Europa ta sali een studio hasiri ba awanan di riool wel awanan di kramchi dus kuta mane off flush so flush we say di kaas na Europa. Sa que agora hasi den tour ciudad e ela saca resultado aqui imaginabo aqui na tra lista di ciudades de Europa com mais da flush cocaína den WC. A descobrir cocaína den agua, dus die kandidaat average, zeg je, abira un chart, un top, e se we pensen que Amsterdam, lo de nummer 1 den ciudad, well no, Antwerpen, de bira ciudad ku nummer 1, dus Antwerpen, dat snuif mas den Europa, we zitten den front page, die parool na Hollande, by the way. E aqui te parata amigo droga mais popular na Europa, da cannabis, e ciudad número 1 com mais hace uso disso aqui da Geneva, que é a cidade de Suíça, Zwitserland, e a lista de crystal meth, que é a droga na que é de crystal meth, lidera para 3 cidades em Tchecoslováquia, inclui Praga, mientras que Amsterdam te para número 1 da lista de droga MDMA. Seguir para Antwerpen na segundo lugar, seita sali AWD informe. E eu terminar que saque Netflix Sur Coreia. Ayer anoche lá também, essa que passa, saque arreglo com a firma com Netflix Inc., com o presidente de Sur Coreia. E aqui Netflix investe $2.5 bilhão. Basta bom. Den Sur Coreia, para próximo 4 anos, aqui para produção de séries na sul-coreano, movies, unscripted shows, entre outros. Nada planeando para trazer back Squid Games, pero também The Glory e Physical 100. Não um segredo que Squid Games te mantém título ribe plataforma de tá the most watched series of all time na bisa, com 1.65 bilhão de horas que ele guarda mirada em seus primeiros 28 dias. Aqui tá para Netflix, não duvida. Dus Sarando está é de representante de Netflix e até quer que a Sur-Coreia tem hoop potencial, dus nanda bij Sur-Coreia all out. Zij dan ons informeren, perato aqui nos news updates, Cool FM. Alex?